Shalom horas kita salutna kadamang denang hahanggi nang nau paripot di bagasan gorni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Salam siak kita salutna kawangnang tapi para kerasa mau pasat tami Hami Airport Simamora sama somal sarak majeli tamang guruhon mengarata-rata edeta tu hari Minggu di tanggal sia Juni 2024 masuk mahita Minggu napa 2 hon dung Trinitatis di pargogo Jehovah do na pesona Tuhan menguatkan hambanya. Rak mahita mangguruan na parjolo kamangena nang lupa kamu tetap tekan tombol subscribe, di like, tinggal lokang mau komen muna, di share sagudang-gudang na te nang pas secara manual hita nuaing di parkitianon marsangat matuhatta taru 5 hita salhuna di pasu-pasu doh las niroha ta guru mana parjolo yang nomor 550 siarap do tami Airport Simamora ayat sada 1 2 rak mahita debatana sokan si tolusada disuguti ari puji kuarni debatana sokan si parasi debatana sokan suruh-suruhanmu salut marsopa pasapatu pali akana badia rotu adopana memuji-muji salelengai. Amin. Napa doa namangenang senomor 437 ayat sada doh 2 437 ayat sada rak mahita dinahu molsorobaki pasariha ngoluati tibu mokonokupe holsoku sasude dengan sudenai ayat 2 dinabu ingot hatani tuhatanani doknai sasonang mahamu sude unang mabiar be disi sainai bujami tahoni tunahu mulsoi. Namanya ucap kemanginan dan nomor 440 sada tetap semangat atau tahun 440 sada Holland ayat sada kemanginan ayo kamu be ayat Holland ayat sada rak mahita Dia Tuhan Yesus nasal kudo sudena nadok dok nang dosa nang Tuhan rikot dora
Namanya utak kemanginan saya nomor 436 ayat sada 2 stapa rohang nate kemanginan 436 rapita ayat 2 kenang dang adong pamagoan tuto dikinon saluto ditan tuhaki adimur didoa tungias rohaki di bang Yesus pakokom namanya utak kemanginan 714 ayat 34 714 ayat 34 mahita padani hu ingot ami nama dosa Ias buriun muhami sian haramunono Tuhan Yesus si palua honapuna miu Tuhan Yesus si palua honapuna ayat 4 kenang pabotohon matuhami sirado tanami Tuhan gohirohan ami dohot hahuluni Tuhan Yesus si palua dang tarasa molongi Tuhan Yesus si palua dang tarasa molongi namanya utamanginang napon-napon saya nomor 500 sada 2 yang mana serak teh 500 sada 2 soalnya bisi ngamanginang ke kendaraan lewat teh pinggir jalan kamanginang sarap kita Sarito ku Yesus todiki nagale osa nang beo ganggu
dia dorong aku mula hapusi nang sitano di pasonggo sajonok do tuaki nang sitano di pasonggo sajonok do tuaki. Ayat 2. Sadiring Yesus anaka lestitutu ditukoli dolakaku di parmodua burju molongo jaamar dalan nang mahe utondeki sian batu mamaki lihononat natio sian batu mamaki. Napar pudia kemana? Tabu kamai salamar 732 ayat sada dohot 2. 732 sada dohot 2 rak mahita kamanginang sen referen napar julu. Pasu hami oh Tuhan sayu sehonda memi saya pehon tangani Tuhan lehon tuaku gomi di portibion ban maal Tuhan hamau dan nilas miroha tu nyamar sakit tu nadangoli gabe pangapuri pasu hami oh Tuhan sayu sehoda memi saya pehon tangani Tuhan pehon tua gogomi di portibion ban maal Tuhan monang maralo dosa di ban gogomi talu musui si bolis pangagoi pasu hami oh Tuhan sayu sehonda memi say apehon tangani Tuhan leon tua gogomi. Mula teman Tuhan ta, mula teman kita salut nang kamanginang songli majolo perguruan tate praktikeno nang kamanginang sampai secara manual terbantu doh kita tutong angge ma gabe merlapatan kamanginang perguruan tong gabe patadaw kita nasi huto Yesus sita nang naik kepala ko pakai musik atau manginang asabui pasangapon gon itu hatta alai rohat taido hapar siap taido salu nak kamanginang selani berbabelo mahamuna belo sampai di nahumurang di pada nami nang secara manualon saya lasma rohani itu hatta diaka ede puji-pujian nong tapasahat tu ibana song ni majolo pargurata tu hatta mangaramote hita saluhna manang di dia pehita maringanan sialo waras.